Kurumirira kuongerereka kwa ciiko cia uici wa mahiũ matũũra-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ ya Laikipia, thirikari ithiĩte na mbere na kũgatha icoka harĩ mbara ya kũhũrana na uici ũyũ. County Commissioner wa Laikipia Joseph Kanyere akiaria hindi ya mambura ma thigũkũ ya Jamhuri mwena wa Nyahururu ni atũgĩrĩtie wĩrutĩri wa maabitha ũgitĩri hamwe na wathani wa matũũra kumana na wĩhotori wao harĩ mĩhang'o ya gũcokia thayũ, rĩrĩ arutĩte mũkana mũrũrũ kũrĩ arĩithia aya. Haikubariki kisheria wewe kuivamia shamba ya mtu na kurisha au kufanya vyovyote vile unavyotaka. Wale wanaofanya hivyo wanavunja sheria na tutawasaka na kuweza kuwafungulia mashtaka na idara husika. Kanyere ni oritie thirikari ya kaunti kuhika mĩhang'o ya gũthondeka watho ũrĩa ũgũteithĩrĩria harĩ gũthũrima ũrĩithia wa mahiũ kaunti-inĩ ĩno, akiuga ĩno no njĩra njega ya gũteithĩrĩria harĩ kũhũrana na thĩna ũyũ. Nitaomba serikali yako na haswa wale veterinary officers na enforcement officers na wale officers wetu Bwana Nyoike, tusisitize kwamba mifugo zikitembezwa kuwe na livestock movement permit. Na hii movement au kutembeza wanyama iwe ni nyakati zinazokubalika na sheria. Afitha uyu wa matũũra no warutĩte mũkana wa kũng'ethanĩra na arĩa othe megwatĩire thanju cia mĩgũnda ya thirikari, rĩrĩa orĩtie mũingĩ ũthũrimage wega marũa ma mĩgũnda mbere ya magũrĩte. Mimi sitakubali kuona kuna mashamba ya serikali inaendelea na kunyang'anywa na wengine wanaendelea kuchukua, because those land, hayo mashamba mnasikiaga ya kwamba ni ya serikali. Si ya serikali, serikali haitumiagi mashamba. Serikali hizo mashamba mnaona inategwa ni ya serikali, ni ya kufanyia wananchi kazi. Ndio wananchi wakisema wanataka health center au hospitali, serikali inapata mahali ya kuwajengea. Wewe unaona nyumba ya DC imesimama hapo, health center imesimama hapo, cattle dip imesimama hapo. Hiyo ni mali ya umma. Wewe unanyakua ujifaidishe we mwenyewe. Tafadhali rejesha hiyo. Tutakuandama, tutakufuata. Pengine tu uingie kwa bedroom yako. Hapo serikali kidogo husita. Inakungojea kwa sitting room utoke ndio tupambane na wewe. Mwena-inĩ wake gavana wa Laikipia Joshua Irungu ni atũgĩrĩtie ũnyitanĩri wa atongoria kaunti-inĩ ĩno, akiuga ũrũmwe ũyũ ũngĩthiĩ na mbere ni ũkwarahũra na gũkũria kaunti ĩno. Tumekubaliana ya kwamba hakuna hapa Laikipia County mahali tutasema ya kwamba hii kazi ni ya national government na hii ni ya county government. Tumekubaliana tutafanyia wana Laikipia kazi kama serikali moja. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira.